any pebina as a was sime or name any year, any year cry. Bears in fee 9 Benny. Bears in fee 9 Benny, or name any year was sime. Okay, I'm some of the Baba down. Was this who can bear so? Medasi. Eddie Kine. Ben fee 90. A passion concert for. Okay. Or more tafo 3 mass. Rock and you opposite. Okay. Ben fee 90 na. Meteomon can. Meteomon can radio so. Passion concert for Omuchalutu. Pacho omodin ko foot kwan. Okay. Ndi meteomon kan na me call no. Satam na omode offer bia ba na lockdown no. Abana wi ntino em say me ya pi akonto na nkrofo mpesa nti omode offer bi ba na Poland. Okay. Na Poland no na sika na obetua 2000 euros. Okay. 2 year no twa ticket. Okay. Na oko. Nti me call na me call registration. Registration me yan 1,000 any medicals. No mo ka jam say offer letter ba ti me betua sika ni mu fa 1,000 euros. Okay. Nti offer letter ne ba na me kutua 1,000 euros no. Odi wani huni say aba na omo na fere wo say aba. Omo fere ma me call office so. Ama me ko hu say aba. Okay. No mo say me tua no mo the process e ma documents ne ba. Nti me tua 1,000 euros no na. Nti ase adana na eche. Nti me den kakranga krasa ade bia me frɛ na o se minya bote te eno ka tell me say ebeba dase nti me ntwen ata me say na ekoba afi ena ofrɛ me ka kyerɛ me say aba so ka kyerɛ me say aba no o de ayi bi kura sende me ono anum ka kyerɛ me say aba nti me peska na ho mu ne mazi wa ha kyese ekɔ Nigeria. Okay. Na ekɔ je visa no na I'm so okay mate timi mpes kanto na I'm so okay afi na aye ene ochina Nigeria ni komu no Nigeria ni komu no. Okay. Also almost send the appointment e wo ho nti om the date ni ba na ekɔ ye dɔso na ekɔ om de ene ochina afi me when starting so a na ode ato say Poland people will go next month. I say ode nipa ekɔ Munyankwaje mo yimfiri Nigeria ma be connect man. Okay. Abrebia no postu tada na afi na aburo afi ena me ba baby a omo ye omo adverto. Okay. Ena me beto omo ni enti no kra meje do sports no sports meje ne number ena ofre no. Okay. Enti ofre no ka chen so ompe kwase abu so nim say adno ntimi nyon fam sika ma me eno o say ye twen appointment. Okay. Into the moment ata na abura afi kom mfie mienu my appointment ni ngwa enti enkakanga class ana afiri o kaje nze memra office me ba office no na afi ile o say ade no appointment no mo send call no mo yimi me de ni film enti o de me ko be fufuro ipa bebere no nkwa de ni yifi me nkwa me de ni film enti o de me ko be fufuro na msesa mo suki enti ba fufuro no na me train all this Spain na me nke bi nshi nkra no yes Spain but no de me ka chense me nko because an ka hwe an kire me enti do sports no e wo ba bi a me call ye ho an ho ye na advert no e ho an ma frɛ no ma ka chense sen na akwa ne ye enti o so be frɛ no afa duru ba bi no me frɛ no ka chense ba bi aduru de akwa no ase onye tuwo bibi o da me ntimo bibi ya menye. Okay. Na me sa call where bi sa dem di kan to nanim kra wa ba ha oni masema meken o adwuma o ma ha oni masema meken na me call bi ice no me call bi ice no na me kobo bi ice na mane se sei na ni pass me si wo ye na bi ice no e friend ne kasa no so wate o de be ma me ye tran appointment o de sa afre me free bi ice na onfa me free bi ice na onfa na afi me twen ebe
bosome na me free BIC na me free na ekọ no fa na obisa me say wan ni na me say me na see ni no ka che me say me kan say me free na on fa na o say na so an hyepa o ya ade na me say me de ade abeto anim say obi sisi me ama me de ade abeto anim won na mo boni pa no ho dawuro ma no adan na mo yesa eno I say na so an hye o ya ade nti asa mo na ni abere na me say na me say okay me so me hu de me no so okay wo hu de obey amate ti afi firi ono man freni bi nte na akwane ede ka tell me say obi ama na ofa bi na ode ye ko da unya ofa o say Holland nti ode ma fleni pan mo ho no sa flem ka tell me say e wo so mo ye bank statement to so obi anya na bank statement nti men send 3,000 no mfanya bank statement na say 3,000 de minya na no o de onye bibia nwie no wi na bibia ba ya ka ho asem eno say menya say na mzo skani mo menya cry say me peska obo bia bank statement ina mudi anu be say 2,000 eno say no kra o ma obi fofra o na ye adwuma na frɛ me e kan za asem no na me pay 2,000 am de sende no nti kodua mazi wo kumase afo na krafo nti ye wura mu no ena panimu no a ode ye ko na assembly members for na ye maaye omo de ye ko conference ena panimu na oye maaye ne ka kire ye se ye duru ho a ye kan kire embassy ne se assembly members for ena sponsor omo de ye ko nti no bank statement na is scanner me de sende no wa anye bank statement no kura anye bank statement waje 2 year okay why nti me na me koe me embassy na china mka kire say na sa de amfa bank statement bi anko ade na wo yesa na wo je say skawe no o sian bank statement no ye de bo pipa atum nyina wo de yeso ye bank statement wo pipa atum nyina na mse de bo anka na sa wo ka tem so bia benya no bank statement e no na wo de ye wo anka na sa na me kan o se da man kasa nti na ezi na ayetwoma mentwen no ka tem se o ofabu o na o de nkofo ko to oye bia ma me na mka je nzo okay mate no yes medical ato ase da dan tende onyi miska no ye ma ne ba wi a na obaje di aka na so na mzo okay mate see offer na ba be 3 times o na mzo okay mate enti oye akire no ka kire me sa aba enti sa tam no na ye se aburu mfie miensa konfie nan kaka na mfie nan the one of friend me say aba and am say sa na me coffee so me coffee no yi pipa bi kire me say enine ho no uduru ha na the stamp na bo mama na me say okay mate and one me case ka sem ni print ticket no na me say okay mate nti case ka sem print ticket bi awie no was am this kind of command na me say no was am the SOMPA ma say na me this kind of be shane nsem wo empanifo anim no mu nyina ehu bi se matues kama no no mo so okay enti me ba SOMPA hana be tues kama hana me tues kama okay oh okay ene da so okay hana me tues kama no ye bro ka se bibia you ready onua na ejiska no okay na me tues kama man enti me tues kama man na afi or the ne ochina until last month no na visa ne be 24th January na visa ne be te ebeka be week ama visa ne no ka che me say Nigeria ni bi akokun obi okuru nim enti o ma deport no te ama airport wa straight enti nipa na ekosi ne so ye ntwen na February ne aba na me so okay mate no say enti o renew no now enu la January 24th ne de service ani na aba na renew na aba na me so okay mate afi edu 24th January na ama na afi ya twa January ni wa namba na me frɛ ne ka kyɛ no sa ade na waka ade na si no se minya abotre mentwen ebeba mentwen na me so okay ska no enye me sika me bra bi ho na
me ne no ko kasa ya no piska no na me ko family no ho nso ko pe bi so na ye den ama me pa ko pe bi so na o me de ma me ntis sesi no ama akazakasa kakraba me ne ba bi scan free nentem nti on first scan mra na bibia ready bia on sa meje eno so aye ne ochena ndi me ka chere no kra say wo de on family sompafo se bibia ready a on sa meje ti me bahama sompafo so friend ne kasa ema na aye se oya o se me ba ho enemy ne this guy man this say scan on me man me scan man November last year November Emma and penfo club science and so woni brunya wa no se an woni brunya kra wa eze no wi ukra na me scan e share nsem and you see baby adana drum hu so oda me and me na kra mpebiem kontu me mpebiem na brunya no so di ne ya Pachan, eno na abetomo hai. Metwa medasotie. Nti me mpekura biem. Sesi no ama me ntimi kura biem. Scan free buy na ma. Enti so far so ke kan ye maboma sika akodi no nyina ba ese. So far me kan ye maboma sika akodi no ho 375 million. 375 million. Wow. Your friend is say Or the Steven. Didn't Steven. Steven entry. And now what do you say? Passion consort or Tafo Tremas. Rock and opposite. That's what was here, I mean, okay. And that's what is here. Oh, yeah, Juma Manipako. Oh, yeah, Juma Manipako. I mean, Nipako record and perform. Mind the dean and what dance here today. I saw Meteomanka. Oh, reduce. No 2 and more coil. Yeah, oh, me, yeah. No 2 and more coil. And I read you chronos so yeah, Juma on a bassy more than no more kind of went to Mamma Namaka. Now, went means so any match. Ujidian so was some passing pennipa. Abrantia Steven. Ye fa kwanya we so ni aton krade ama obi a woti e se Abrantia ye friend no Steven. Baby a wo bi a wote ye nka mpacho. Wonini huni. Na bibia ankototi wonini huni. Na bibia ankototi mfama ye. Baby wo bi a wa wote nka yam se mfoni bi flash ono amfoni de wuni on. No, ono amfoni wa. Amfoni bi flash ye sini nua no no. Nti baby omu obi a no ene de ye agumama no. Na ya hweso no abeyi ni ti na wadi ne huni a. Nti so te nka so ye frames ye nya no. Busu ahoma na ye sentiment nka no. Eko. Ibusu ahoma na ye sentiment nka no nti no. Ibi ene ne ensaka no a. Nanka yetimi ene na atwetwe nkomo. Yegusu yebusu ahoma no. Kadaje oko odu obi di waji. We switched off. Please try later. Oko odu obi di waji kadaje. Mpacho me kode Onko a na tu anamo. Pacho ko ma receipt bi. first can lo mama receipt but second one na o mama receipt. Okay. You di adanse se ono ma kodi juma. Se no de na oba ha no. And receipt PM. Okay. Did mu adanse te adwuma ne kwan so ana na wonam. E be se ensa betima kana na yabusa na de kurunti a enko ubusu emfa. Asemu. Etobre bi wa abrabo mu a nipa bone ni ame ehunu nipa papa. Anka adwuma de wo se wo ye obi aba efe nije se wajiska na waye ukakere wo mu ate odi adidi na asumdua abafie. We de kwabra nim se onye ho hwe na enso na wo so ape bibi agye adi.